Урматтуу энелер, эже карындаштар, барыбызга товфик берсин. Жараткан Алла субханаху ва тааля айтат: "Я айюхаллазина аману, кулу мин таййибати ма разакнакум, вашкуру лиллахи ин кунтум ияху та'будун." Ey iman keltirgenler, biz bergen ырыскыдан adal, pakiza, tazaсын жегиле. Allah sınoo üçün aramdı dağı jaratkan, adaldı dağı jaratkan, sınoo üçün. Эми Allah subhanahu wa ta'ala buyruk bergen. Buyruk bergen. Ne dep buyruk berip atat? Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Biz sizlerge bergen ырыскылардын adalın. Qara, akıldı verdik. Sınoo üçün jarattık. Adal, pakiza, tazaсын жегиле. Вабуд qana jana Allah subhanahu wa ta'alaga şükür kılgıla deyat Allah subhanahu wa ta'ala. Vaşkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Eger de sizler Allah'a ibadet kıla turgan bolsaňor, anda Allah subhanahu wa ta'alaga şükür kılgıla. Allah subhanahu wa ta'ala şükür kılgıla. Namın süresinde gelet. Kanday gana nemat görüňiz, darwa aytyňyz. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. O Rabbim, maňa tawfik ber. Emne kılganga? Auzi'ni an ashkura, şükür kılganga. Maňa tawfik ber. Jardam ber maňa ya Allah. Senin maňa tartulagan nematyňa, ata-eneme bergen nematyňa şükür kılganga maňa jardam ber. Jana tawfik ber. Sen razı bolgan jakşı amaldy kılganga tawfik ber. Jana meni kirgizgin öz merimdiligiň menen salih bendeleriň katarına kirgizgin degen dua. Urmattуу eneler, eje karındaşlar, biz mına duany jatdaşybız gerek. Baldarыбызга jattattırışybız gerek. Ümmetke jetkirişibiz gerek. Allah subhanahu wa ta'aladan kantip kayrılabız. Kantip Allah'a şükür kılabız. Emneni surayыбыз. Emneni surayыбız. Subhanallah, bir alım Saudiyada aytat. Meçitke girsem deyt. Saudiyada köýünçe meçitlerde eşikti açıp girseňiz, kurma koyup koyat da. Anan su koyup koyat. Kalasaňyz kurma alıp jeysiz, kalasaňyz su içip kirip ketesiz. Girsem eki kolu jok, bir kişi oturgan eken deyt. Munda karap turdum deyt. Karap tursam deyt, bir kişi gelip bir kurmanı alıp oğuzuna saldı deyt. Al özü sala albayt da. Biri geletken dağı oşa namaz okuganlardan birisi gelip oğuzuna salıp otken. Eki kolu jok. Anan hem oğuzundağı nemeni söögündere çıkar albaytken, ekinçisi geletken de al söögtü alıp otken. Oşol jerde aytdım deyt. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, maňa tawfik berçi. Maňa tartulagan nematyňa gol bergen ekensin, şükür kılayınçı. Mına öz golu menen jeye albayt dağı. Jegenin oğuzundan ala albayt dağı. Karaçı maňa kança Allah Taala nemat berdi deyt. Oşon üçün karap turup Allah subhanahu wa ta'ala sizge salih ene verse şükür kılınız. Salih ata verse şükür kılınız. Salih ayal verse, güye verse şükür kılınız. Salih farzand verse şükür kılınız. Adaldan sizge mal verse şükür kılınız. Bu Allah subhanahu wa ta'ala bunanday bizge sizlerge bize berip atar. Demek bul jerdegi ayatdağı duaga köngül buraylı. Rabb Allah subhanahu wa ta'ala özü üret tutat. Kantip suraşыбыз gerek Allah'dan. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. O Rabbim, maňa tawfik ber. Emne kılganga? Şükür kılganga. Maňa tartulagan nematlaryň bar. Esebi jok nematlaryň bar. Oşoga şükür kılganga, ya Allah maňa tawfik ber. Ekinçisi, ata-enemizni unutpaýly. Ata-enemizni unutpaýly. Ata-eneme bergen nematyňa dağı şükür kılganga maňa tawfik ber. Üçüncüsü, salih amal kılganga şükür. Salih amal kılganga tawfik. Sebep degende alımlar aytkan, as-sala şükrün, as-siyam şükrün. Oroza dağı bu şükür. Oroza namaz dağı şükür. Bardyk jakşylyk bu Allah'ın nemati eken, buga şükür dep. Salih amaldy kılaýly, uşuga Allah'dan jardam soraýly. Ya Allah, men salih amaldy kılaýyn. Salih amal gaýsy? Allah'ın elçisi razı bolgan amaldar, uşular salih amal dep aytyp bolat deganda. Andan keyin Allah Taalanyň mehrimin surap, "Wa adkhilni bi rahmatik." Öz merimdiligiň menen meni kirgizgin. Kayaka fi ibadika salihin. Salih bendeleriň katarına koşkun.
günökörlөрдүн катарына кошпогун, залымдардын катарына кошпогун, дозокулардын катарына кошпогун, мунафыктардын катарына кошпогун, муртаттардын катарына кошпогун, кафырлардын катарына кошпогун. Мени я Алла пайгамбарлардын катарына кошкун, сыддыкыйндардын катарына кошкун, шухадалардын катарына кошкун, салихиндердин катарына кошкун. Я Алла, сен разы болгон, бейиштен орун ала турган бенделериңдин катарына кошкун деген тилек. Муаз ибн Джабал радıyallahu anhu улуу сахабалардан, пайгамбарыбыздын доорунда фатва берип турган муфти сахабалардан, менмин деген кары сахабалардан, менмин деген алым сахабалардан. Пайгамбарыбыз айткан: "A'lamu ummati bil halal wal haram Muad ibn Jabal radıyallahu anhu." Men ümmetimden adal menen aramды eң жакшы мыкты билген Muaz ibn Jabal дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям күндөрдүн биринде айтып калды: "Я Muaz, inni uhibbuк." Мен сени жакшы көрөмүн, ey Muaz. Жакшы көрөм деп, биз пайгамбарыбызды жакшы көрөбүз деп атсак, пайгамбарыбыз айтып атат: "Мен Muazды жакшы көрөм" деп атат. Бу канча деген шарафат, канча деген карамат, канча деген бакыт бул, канча деген сый. Пайгамбарыбыз айтып атса: "Muaz, inni uhibbuк." Мен сени жакшы көрөм. Мен сени жакшы көрөм. Inni usik, men sana osiyat aytamын дейт Muaz. Ар бир намаздан кийин: "Аллахумма а'инни ала зикрик ва шукрик ва хусни ибадатик." Ушул дуаны эч качан таштабагын деди. Ар бир намаздан кийин ушул дуаны, кайсы дуаны? Аллахумма, я Аллах, а'инни, мага жардам бергин. Ала зикрик, өзүңдү эстөөгө, өзүңө зикир кылууга жардам бергин. Ва шукрик, неmatыңа шүгүр кылганга жардам бергин. Ва ала хусни ибадатик, чырайлуу ибадат кылганга жардам бергин. Урматтуу энелер, эже карындаштар, бул дуага көңүл буруңуз. Жараткан Алла Тааланын тарабынан түнү күнү бизге үзгүлтүксүз эки нерсе келип турат. Алланын тарабынан. Биринчиси Алла Тааланын тарабынан неаматтар келип турат. Түнү дагы, күндүзү дагы Алланын неаматтары келип турат сиздерге, биздерге. Аны биз күтүп алайлы шүгүр менен. Алланын неаматтары келет, сиздин көзүңүзгө келип атат, кулагыңызга келип атат, бардык денеңизге келип атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтпадыбы? Күн сайын күн чыкканда, бул Алланын күнү. Мен сиздин айтканыңыз менен чыкпайт. Мен сизге бул баш ийбейт бул. Алланын буйругу менен чыгат. Бирок бир күн келет, буйрук келет. Каяктан кирсең, батсаң, о жактан чык дейт. Кыяматтын чоң белгиси. Күн бул жактан чыгып атат. Күн сайын адамдын денесинде 360 мүчө бар. 360 муун мүчө бар. Ошонун ар бирине күн чыккан сайын шүгүр кылыш керек экен. Кантип? Садака берип. Ар бирине садака берип. Оң көзүңүз жакшы көрүп атабы? Ушунун шүгүрүнө садака бериң. Сол көзүңүз жакшы көрүп атабы бүгүн? Нормальныйбы? Ушунун шүгүрүнө садака бериң. Колдор, манжалар бардык иштеп атабы? Шүгүр кылыңыз. Сол колчу, ооба, оң кулак кандай, сол кулак кандай, өпкө боор, бөйрөк кандай, кыймылыңыз кандай, мойнуңуз кандай, бардыгына 360 муун мүчө күн сайын садака бергиле деп атат. Шүгүр кылып садака бергиле деп атат. Бирок 360ка бизге мүмкүнчүлүк жок, 360 сом күн сайын бере бергенге. Анча-мынча байлар бере бериши мүмкүн, бирок жалпы эл андан бере албайт. Пайгамбарыбыз жеңил кылып койду. Zuha, çaş namazın kim 2 rekat namaz okusa 360 müçösünü sadaka kılıp şükür kılganın soğuğu verilet dedim ben. Jol olsa subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Bular da şu sadakanın soğuğu deydi. Unutmayın men aytып atkan sözdü. Allah'ın tarafından iki nerse gelet. Birincisi nimetler gelet. Birincisi nimetler gelet. Ve ma bikum min ni'metin fa min Allah. Qanday gana sizlerge nimet жетпесин, ал Allah'ın tarafından geldi. Oylabаңыз özünün özü. Geçegi densoğluğunuz bugünkü emes. Geçegi. Bugünkü densoğluğunuz geçeki emes. Bu bölük. Bilip koyunuz, Allah Taala'nın nimetleri жаңыланып turat. Allah'ın hükümleri жаңыланып turat. Allah Taala'nın hükümleri dağı nimetleri da жаңыланып turat. Geçegi жүректің soqqonu al bölük. Bugünkü жүрегіңіздің soqqonu bu bölük. Geçegi uqqanыңız bölük, bugünkü uqqanыңız bölük.
Бүгін көзіңіздің іштеп атқаны бөлек, кечеги бөлек. Gün сайын Алла Таала нематын жаңылай береді. Ошого біз gün сайын шүгүрдү жаңылап турушубуз керек. Gün сайын шүгүрдү жаңылап турушубуз керек. Эми унутпайлы. Пайгамбарыбыздын дуасы. Я Алла Субханала Таала жардам сурап атат. Зикир кылганга, шүгүр кылганга, чырайлуу ибадат кылганга мага жардам бер. Так. Алла Тааланын тарабынан биз эки нерсе келет деп айттык. Биринчиси Алла Субханала Тааланын нематтары келет. Эмне менен тосуп алайлы? Кантип тосуп алайлы Алланын нематын? Шүгүр менен. Шүгүр менен тосуп алайлы. Экинчи, Алланын тарабынан өкүмдөр келет. Өкүмдөр. Аткарганга буйруктар келет. Ошол Алла Субханала Тааланын өкүмдөрүн биз таат баш ийүү менен күтүп алайлы. Демек, Алла Тааланын тарабынан эки нерсе: нематтар, өкүмдөр. Биз тараптан эки нерсе болсун: шүгүрлөр, баш ийүүлөр. Бизден эки тараптан болсун. Алланын нематтарына шүгүр кылайлы, өкүмдөрүнө баш ийейли. Биз инсанбыз. Алла Субханала Тааланын өкүмүн аткарыш үчүн жаралганбыз. Шүгүр кылуу Алланын акысы. Кандай эле таква Алланын акысы. Шүгүр кылуу Алланын акысы. Алла Субханала Таала ошондуктан шүгүрдүн өкүмү важип. Шүгүрдүн өкүмү важип. Алла Субханала Тааладан келген нематтарга биз шүгүр кылганга Алладан жардам сурайлы. Я Алла, сен нематтарыңа мен шүгүр кылганга жардам сураймын. Канчалык мага жардам берсең, ошончолук шүгүр кыла аламын. Так, экинчиси Алланын өкүмдөрүнө аткарганга Алладан жардам сурайлы. Я Алла, сен өкүмдөрүң келет. Мен ошону аткарганга сенин жардамсыз мүмкүн эмес. Аткара албайм. Ошондуктан мага жардам бергин. Сага баш ийгенге, өзүңө баш ийгенге жардам бергин деп. Алланын тофигине жараша шүгүр кыла алабыз. Алланын тофигине жараша Алла Таалага баш ие алабыз. Демек тугандар, мына жердеги Робби Аллахумма аинни ала зикрик. Я Алла, мага жардам бергин. Ала зикрик деген мааниси ала таатик. Өзүңө баш ийгенге, себептен пайгамбарыбыз айткан: "Куллу закирин мутиун." Ар бир зикир кылуучу, ал не? Мути, итаат кылуучу, Аллага баш ийүүчү дейт. Демек, бул жерде алымдар айтат, зикирдин максаты таат, Аллага баш ийүү. Демек, Робби аинни ала зикрик деген мааниси Робби аинни ала таатик. О Роббум, мага жардам бер. Өзүңө баш ийгенге жардам бер. Ва ала шүкрик, кайсынысына шүгүр кылганга, нематыңа шүгүр кылганга жардам бер. Нематыңа жана чырайлуу ибадат кылганга жардам бер деп Алла Субханала Тааладан сурап атабыз.